bafuna ukwazi umnakeza kuwe already ngifuna ukuzwa one thing ubani ongithakathayo and mawungangitshela ukuthi ubani ongithakathayo I will have a problem with you because of ngifuna ukuzwa ukuthi ubani ongithakathayo ibuye bahlupha abantu kakhulu because kunabantu abahamba bayohlola ukuthi umuntu unalento ukuthi ngihlupheka nje ngoba kunomuntu ongithakathayo kanti kwesinye isikhathi inkinga yakho umuntu isuka kuze idalo ezimembethe esikhathini esiningi abantu banaleyo nto ukuthi mhlawumbe bayangithakatha ingakho kuvalekile but ke mina umuntu mangimhlolela ngiyemchazisela ukuthi sinenkinga na kanje kuze idalwa zakho kuqala phambi ukuthi singene kule inkinga lezi zenyama ngoba into ebalulekile ukuthi siqale sibheke umsamo wakho ukuthi wona uhamba kanjani singanako kwenyama ngoba lokho kokuthakathwa sokokwenyama kumele siqale silamulele ukugula kwedlozi ukuthi idlozi lakho umuntu ulimi kanjani but umuntu mehlolayo mina ngiyabakhiphela kamagama ukuthi umuntu ona kanje nomuntu ona kanje ibona abakuthakathayo abantu ngeke ngibatshele igama nesibongo nesifihle uyambuza umuntu ukuthi uyamazi umuntu ona kanje umuntu achaza athi yebo antwami bese ngimtshela ukuthi uyeke leyo muntu okuthakathayo indaba yakho ukuze antu wakhe akuthakathi isuka ku1 no2 no3 no4 ukudlela umona mqaphela umuntu ona kanje angihloli njengalabo abanye ukuthi mhlambe kukhona umuntu osondelene naye ongakufuni umuntu angimconfuse mina ngimtshela nje obinjalo but ke leyo nto ingilandela izitha kakhulu ngoba sekunamagama nasendaweni engihlala kuyo izitha nje umuntu othengelwe nabantu futhi ukuthi abantu bangilimaze seyenzeke kwesibili futhi leyo nto le ukuthi kumele ngibulawe iyahlupha ke lento ukuthi sikhipha amagama